mu ijoro ryakeye ahagana saa 5 z'ijoro ku murongo umwe muremure w'abasirikare bagenda n'amaguru bahetse imbunda ku migongo yabo, umutwe wa M23 winjiye rwagati mu mujyi wa Goma nyuma y'intambara ikomeye cyane yari yiriweho rwagati muri uwo mujyi. Ingabo za leta ya Kongo zigerageza gusubiza inyuma abarwanyi b'uyu mutwe. Ni ku nshuro ya kabiri umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma. Babiherukaga mu 2012 uretse ko icyo gihe uyu mujyi batawutinzemo. Kuri iyi nshuro urugamba rwo gufata uyu mujyi wa Goma ntabwo rwari rworoshye na gato, cyane ko uyu mutwe warwanaga n'ingabo nyinshi ziva mu bihugu bitandukanye no mu mitwe itandukanye, kuva ku rubyiruko rwatojwe by'igihe gito kugera ku basirikare bafite ubunararibonye bavuye muri Afurika y'Epfo n'abandi ba MONUSCO. Mu ijoro ryo kuri iki cyumweru hagaragaye abasirikare benshi bikekwa ko ari abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo kwinjira mu mazi y'ikiyaga cya Kivu. Bikavugwa ko bari barimo guhunga bagana mu mujyi wa Bukavu uri mu majyepfo ya Goma, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ikiyaga cya Kivu cyari yo nzira yonyine ishoboka aba basirikare bashoboraga kunyuramo, dore ko ejo ku cyumweru mu masaha ya mu gitondo umutwe wa M23 wari wahagaritse ikirere cya Goma. Icyakora ntabwo byatinze kuko nyuma yaho umutwe wa M23 watangaje ko wafunze imirimo yose ikorerwa mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ari ibyo gusa, kubera ko M23 yahise inatangaza ko amasaha ya nyirantarengwa yari yageneye ingabo za leta ya Kongo yo kuba zarambitse intwaro hasi yarangiye. M23 yategetse izo ngabo gushyikiriza intwaro zazo ingabo z'umuryango w'abibumbye zikorera mu burasirazuba bwa Kongo, ubundi zikajya kuri stade iri rwagati muri Goma bitarenze saa 9 z'urukerera. Hagati aho amahanga akomeje gusohora amatangazo no kwamagana iyi ntambara. Barasaba umutwe wa M23 gusubira inyuma ukava mu mujyi wa Goma. Iby'iyi ntambara biraganaye. Tubahaye ikaze. Mu rukerera rwo kuri itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 nibwo umuvugizi w'umutwe wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka yemeje ifatwa ry'umujyi wa Goma. Yagize ati turasaba abatuye Goma gutuza. Kubohora uyu mujyi byarangiye neza kandi ubu ngubu ibintu biri ku murongo. Mu gihe abarwanyi ba M23 bari muri uyu mujyi, Kanyuka yasabye abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurambika intwaro hasi bakazishyikiriza ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni MONUSCO. Kanyuka kandi yari yasabye abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwihuriza muri Stade de l'Unité ya Goma mbere ya saa 9 z'urukerera. Abamenyesha ko nyuma y'iki gihe ntarengwa abarwanyi ba M23 aribo baba bagenzura uyu mujyi. Ingabo za Irwe ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni zatangaje ko guhera mu masaha y'ijoro zakiriye abasirikare benshi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahunze M23. M23 yahagaritse by'agateganyo ibikorwa bikorerwa mu kiyaga cya Kivu n'ikiyaga cya Albert kugeza ubwo izasohorera irindi tangazo ribisubukura. Uyu mutwe ufashe Goma nyuma y'iminsi 2 uhaye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amasaha 48 yo kuba zarambitse intwaro hasi mu rwego rwo kwirinda guhindura umujyi ikibuga cy'imirwano. Ni igihe ntarengwa cyatanzwe mu gihe kuva ku itariki ya 23 y'ukwa mbere mu mujyi wa Sake no mu nkengero zawo ndetse no mu nkengero za Goma hari hakomeje imirwano ikomeye yari ihanganishije impande zombi. Ingabo za Loni n'iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SAMIDRC zafashaga za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurinda ko Goma yafatwa zageze ubwo zikuramo akarenge nyuma yo kurushwa imbaraga. Mu ijoro ryo kuri iki cyumweru Perezida wa Kenya William Ruto ari nawe uyobora umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yatangaje ko mu masaha 48 hateganyijwe inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango igamije kwigira hamwe ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Bwana Ruto
yavuze ko yaganiriye na Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Tshisekedi bakaganira ku bibazo by'intambara bikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze ko intambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo ari akaga gakomeye cyane ku kiremwa muntu. Ati gukomeza guhungabana gukomeye kw'amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ikibazo gihangayikishije cyane. Ibibazo bijyanye n'imibereho y'ikiremwa muntu birimo kurushaho kuba bibi cyane kubera ibikorwa bya gisirikare birimo no gufunga ikirere cya Goma. Perezida Ruto yanasabye impande zombi kuyoboka inzira y'ibiganiro mu gukemura iki kibazo. Ati nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndahamagarira impande zose ziri mu biganiro bya Rwanda n'abavandimwe baje Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame bombi navugishije muri uyu mugoroba kumva amajwi y'abaturage b'aka karere kacu asaba amahoro ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Uyu mukuru w'igihugu yakomeje avuga ko nyuma yo kubiganiraho na bagenzi be bo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba bemeje ko nk'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango baterana bitarenze amasaha 48 kugira ngo barebe icyakorwa. Iri tangazo rije rikurikira imirwano ikomeye cyane yabaye aho mu gitondo cyo kuri iki cyumweru intambara itari kiri gusa mu nkengero z'umujyi wa Goma ahubwo yari igoma nyirizina. Hari video nyinshi zakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga zigaragaza imodoka nyinshi zirimo kwiruka rwagati mu mujyi wa Goma zirimo n'imodoka za gisirikare. Hari kandi n'imodoka zagaragaye zirimo kuva mu mujyi wa Goma zihetse abacanshuro b'abazungu bari bamaze igihe bakorera mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru aravuga ko hari abacanshuro batabonye uburyo bwo kuva i Goma bagahitamo kwishyira mu maboko ya M23. Impamvu abacanshuro batabonye uburyo bwo guhunga zifitanye isano n'ifungwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma aho ikirere cyose cya Goma cyari cyafunzwe na M23 kuri iki cyumweru. M23 yasobanuye ko iki kibuga cyafunzwe kubera ko cyanyuzwagaho intwaro zikomeye zigamije gukoreshwa mu kwica abaturage, birumvikana no kwifashishwa mu ntambara. Nyuma yo gufunga ikirere, amakuru avuga ko hari indege yagerageje kukigwaho itahawe amabwiriza na M23 ariko ikabura uburyo bwo kugwa neza bikarangira igiye kugwa mu kindi gihugu. Mbere yuko abarwanyi ba M23 binjira mu mujyi wa Goma babanje kurasana bikomeye n'ingabo za Kongo ku musozi wa Goma mu mirwano yakajije umurego kuva mu masaha ya 2 z'ijoro. Abaturage bari Rubavu bashoboraga kubona ibishashi by'ibisasu byoherezwaga biraswa kure, ubundi bakabasha no kumva amajwi y'ibisasu biremereye byaraswaga hirya no hino. Iyi ntambara yabaye muri iri joro yari ikomeye cyane ku buryo ikirere cya Goma cyari cyahinduye isura, ari nako urusaku rw'amasasu mato ruca ibintu ku butaka. Ibi kandi niko byari byiriwe i Goma aho M23 yavuye mu nkengero z'uyu mujyi igatangira kuyinjiramo mu buryo bwuzuye. Intambara ikomeye yabereye hafi y'ikibuga cy'indege cya Goma. Amakuru akavuga ko yagizwemo uruhare rufatika n'abacanshuro b'abazungu ndetse n'abandi barwanyi batandukanye. M23 yabashije kwigarurira icyo kibuga ndetse inahita itegeka ko nta ndege yongera kukigwaho idahawe amabwiriza cyangwa se kugihagurikiraho. Ku rundi ruhande, mu gihe abarwanyi ba Wazalendo bahungaga kuri iki cyumweru, hari amashusho yagaragaye bagenda basahura inzira yose. Rimwe na rimwe bakanahitamo kurasa abaturage mu gihe babaga badakoze ibyo bifuza. Ibi byose birimo kuba birashinjwa u Rwanda ngo kuko rushyigikira umutwe wa M23. Gusa Ambassadeur Ernest Rwamucyo uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye mu ijoro ryo kuri iki cyumweru yari yitabiriye inama idasanzwe yatumijwe na leta ya Kongo, inama y'akanama Kaloni gashinzwe umutekano ngo baganire ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gihe yarahawe ijambo, Ambassadeur Rwamucyo yabwiye akanama Kaloni impamvu muzi y'ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo n'uburyo Kongo yananiwe kugikemura. Ambassadeur Rwamucyo yavuze ko abanyekongo bavuga ikinyarwanda bari mu burasirazuba bwa Kongo na mbere y'ubukoloni. Yibutsa ko umubare munini w'impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda baba mu bihugu bikikije Kongo kandi bakaba banyotewe gusubira mu gihugu cyabo batekanye kandi bubashywe. Yashimangiye uburyo uburasirazuba bwa Kongo bwabaye indiri y'imitwe irenga 250 yitwaje intwaro irimo na FDLR ifite ingengabitekerezo ya jenoside. Yongeraho umutwe wa ADF w'Abagande, Mai Mai ndetse n'indi mitwe myinshi.
yavuze ko u Rwanda rutigeze na rimwe rureka gushyigikira ingabo z'ibihugu byinshi zigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Yibukije kandi ko rwari rushyigikiye ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo yazirukanye ngo ntizigabe ibitero bihagije kuri M23. Izani za SADC zaje gufatanya na FDLR kandi ari umutwe ugendera ku ngengabitekerezo ya jenoside, umutwe wica abatutsi b'abanyekongo, umutwe ubutegetsi bwa Kongo bwemereye umusanzu wo guhirika ubutegetsi mu Rwanda. Yavuze ko u Rwanda rushyigikiye inzira y'ibiganiro ya Rwanda na Nairobi kubera ko ari byo bishobora kuzana igisubizo kirambye cy'ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo. Yasoje asaba abagize akanama ka Loni gashinzwe amahoro ku isi gukora ku buryo abarwanyi ba FDLR bamburwa intwaro bagacyurwa iwabo mu Rwanda. Ku rundi ruhande, u Rwanda rwagaragaje ko imyitwarire y'amahanga arangwa no gusohora amatangazo yirengagiza amakuru y'ingenzi ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo itazigera itanga igisubizo cy'ikibazo. Kuri guverinoma y'u Rwanda, ibi byari bimeze nko kongera kugaragaza uruhande ihagazeho mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo binyuze mu itangazo yasohoye mu ijoro ryo kuri iki cyumweru. Muri iryo tangazo, u Rwanda rwagaragaje ko amatangazo amaze iminsi ashyirwa hanze n'amahanga ku kibazo cy'intambara adashingiye ku makuru y'ukuri kandi atabogamye. U Rwanda rwavuze ko ibingibi nta gisubizo bizatanga ku kibazo gihari. Rwashimangiye ko imirwano yubuye mu minsi mike ishize biturutse ku kutubahiriza agahenge kw'ingabo za leta ya Kongo n'imitwe bifatanya irimo FDLR, abacanshuro b'abanyaburayi, umutwe wa Wazalendo, ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC ndetse na MONUSCO. Rwakomeje rugaragaza ko M23, umutwe w'abanyekongo, barwana bagamije kurinda ubuzima bw'imiryango yabo mu burasirazuba bwa Kongo, badashobora gushinjwa kuvogera imbibi kandi bari mu gihugu cyabo. Ikindi iri tangazo rigaragaza ni imikoranire iri hagati ya FARDC na FDLR, ahanini hashingiwe no ku bikorwa byaranze General Major Peter Chirimwami wari guverineri w'intara y'Amajyaruguru uherutse kugwa ku rugamba. Iri tangazo riragira riti umuryango w'abibumbye binyuze muri raporo zawo wemeje ko nyakwigendera Major General Peter Chirimwami, guverineri wa gisirikari wa Kivu y'Amajyaruguru wiciwe mu mirwano muri Sake, yari nk'umuhuza wa FDLR ndetse yagize uruhare mu kubangamira ibikorwa byabaga byateguwe na FARDC byo kwica abarwanyi ba FDLR. U Rwanda rwakomeje rugaragaza ko imirwano ikomeje kubera hafi y'imbibi zarwo iteje impungenge ku mutekano warwo. Imirwano hagati ya M23 na FARDC yongeye gukomera nyuma yaho leta ya Kongo itangaje ko itazigera iganira n'uyu mutwe kandi imbere yari yarabyemeye mu biganiro bya Rwanda. Uku kwisubiraho kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niko kwatumye u Rwanda rudashyira umukono kuri gahunda y'amahoro yari yemeranijweho n'ibihugu byombi. Iri tangazo rivuga ko kudingira kw'ibiganiro bya Rwanda nyuma yaho guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kuganira na M23 ndetse no gukomeza kwanga gukemura impamvu muzi y'izi ntambara zo mu burasirazuba bwa Kongo byatumye imirwano irushaho gukomera no gukururukana, ari nako bibangamira umutekano w'ibihugu by'ibituranyi birimo n'u Rwanda. Abagomba kuba bagira uruhare mu gushaka ibisubizo birambye ntabwo bakwiye kuba bamwe mu bagize ikibazo. U Rwanda kandi rwagaragaje ko rwiteguye gutanga umusanzu mu gushaka ibisubizo bya politike. Gusa rushimangira ko ibiganiro bya Rwanda na Nairobi bikeneye amavugurura kugira ngo bigere ku ntego. Ibintu bikomeje guhinduka ku muvuduko munini cyane mu mujyi wa Goma. Uko amakuru mashya agendaza turayabagezaho.